Kaiteneka Florence Kajuju na ameneretie mubunge wa Mwekuru wa Kaitaka Noe Karambuka Ilemi kira kwathira ati Kailemi naremi kwithira kilwamira Meru mbunge kana hubathetera akiwa mwankanende Meru batithirite bakiona uriti ngweboke kana kwirirwa ngwe yawe ya ukiria kurono kaba bengi bonekete wetana mbere na kwithira bakithinika. Ura wari mubunge wa mbere wekuru kaunti ya Meru no Florence Kajuju na menerete mubunge wekuru Rikutha ino Karambuka Iremia akiuga gutire maendeleo ari na mono ntunkinyi kundi atiberiungagira na nkinya kuthetera mathina mao mbunge atiumba. Murona mwekuru mwathire 2022 muramwona ateja kana gabata muringere kura mwaka wa mbere ya thirikari 2022 onere 93 million 2023 anankera 93 million 2024 93 million 2025 93 million 2026 93 million na tokedia 2027 akethena 93 million inge ndenda bombere ruare anje tene pena ikundi biele simbio yele bwana mbacha yu 2022 botana 93 million 2023 botana nini bakore bimaro rwande tachoka kuchwagete kazi abaweta ku baremwa batiroke bareta na ubakiwa Kajuju aliwe kambanja kante kambanja kabarongo ne ambere yegete kamwakoro akiariri kundi ntere chenjo tene ruire rwarera Kajuju na wetete mirandi kathumbero mbire kurutharira arigiteni akiuga giki gitumi kieganu gia kariba Meru kumuchokia giteni kaire 2027 atoriwa twechoka no ndo itwathithirie mavivio tandigere kura nani ndeo tonya mbunge kada amamere kulei ntaitira ngwe nderete anto beto bakuma begeme na tigania nkabaletera manto emera ntukwambira ndio tonya mbunge indaiche kuwa Mr. Speaker sa raita atakwambia tukiwa amerai cash crop kakwende kwa omba nditau itwaletera rogo wastima kenda joy tigo tochumbura ndavino nkako kuma mutunguru injo ikora gantu injo ikomoka ngije bieto nana beto bakumiza beto skuru kuma mutunguru toyaba kerwa nari toyanchoro iboroto atakira rogo mwankanchero totaletera mbechachia bantu bakuru batena ngiri yele totareta iyo nturene sana roile twareta tabia kuria bwega ukweli ama si ukweli kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia Weru nio kambitaga ki Mutegi Kongena kuuni ati ayuthi bakuma chukegamba ng'ombe beishumiretie na utariria akira bakwendekethia ni siasa cia njenda na ti siasa cia kwelanira migambo itiagirite chirumi na rabakuwa Kaiteneka Gen-Z bakwelewa bura gukwithira kugita na mbere na akira bakwenda kumakie mutongeri ura bakethira bakithura. Sisi as Gen-Z saizi tunaelewa kila kitu, tuko rada na nyinyi. Ayuthi kuma wandi mwanya chechuka gamba ng'ombe ibebumirite na kuga abokera bakwenda ni utongoria bwega na siasa chikureta maendeleo ende ti siasa cha kuthina mbere na kurumana na guchambaniria. As a youth Mathara Kanithi tuyo ni tukwenda muno gucenjia guntu guku nuntu guku ni kutukuririte na guku ni kugwetu na tio tugatura guku so letu kuona atongoria magicengana in public forums nitukwigua tukithura muno ati antu mama we have given them the power gututongoria na mobo makurutha best ni guchengana so we are encouraging all the youth monthe kaka niko kagita getu gaku model our politics buria tuguchienda wegwe tutikwenda politics ino tukoleterwa cia nchengano this is our time tukiekura tuibange tumetere nau ana machengana na nitwenda kumera tele our leaders we are waiting for you ahead there mutatupata egwa musite na ukubenia mangina metu na masusu metu about mauntu bomo nthe mara mutura mukuma benagia no ntumate kumenya ti akunuku akiri tio tuli akunuku na netio tukomera tele mwelo au umumenye lai muntu wagusaga kunenkera magana maili agacoka baria kiri wamunenkera giti akathia akadisappear agasa then after 5 years asiete inge gukunenkera ringi magana maili akunenkere athiete ambiria bantu basa kukuletha
akinga project ya empower athiambiria gucwambia akibithaga kenda gaca kubeneria ringi siasa cia ira cia tene thaino gaturegete thaino turi athomu we are civilized siasa imwabenagia mama minau mukathie mukamabutia kenda mwacha kumaromba kura mukamanengera mai mukoneruka mwamagitatire kamwa matethia muno tutikwenda curaini tutikwenda siasa ini bakiaragia kumania na meario jegwikite kumania na mubunge wa Ekuru Susan Ngugi Mwindu bisikwe sasa no tonwale VC arura branch sie abai totinyo roye kae mwadan totine meario ya uchambiria Profesa Erastus Njoka bale moria kinyago na journalist ya manto mararo thira Tharaka-Nithi no tumonka thini mutongoria Tharaka-Nithi tutanona ndego eciaraga mukoyo ne tumugeretia ri women rep ni aurire bururu ana ationeka guku ni nkurigwa kiria kinene muno angigua ruthite chuke gamba ng'ombe pati eno ndi ya Mariani Wandi ni arungame na kimwe tuone ndi mauntu makuthia kibandagirira bwa ruthite university chaini inu ari na chuchi ya China ni ache na cio tuchione nundu tutanona ana tutamuigua rogono ni rwa university kumaria atonyire giteni kututethio twanona no akatwegucaga akwirwo akuthie bana na tu tutanona utethio we turi yuthi na ni turi athina na rwaku ni tuenda mache matwire atiri this is our agenda, this is our idea ya kubira Tharaka-Nithi ko mbele riu le tukwigwa muntu agicha agenda yaku ni kuota down buria muntu ngi aruthite tu turi youth Tharaka-Nithi katukuga atiri umuthi we will not accept this kind of politics. Kumachuka Gamba Ng'ombe, Peter Nicholas, Chabari. County Commissioner wa County Yembu nalikithitie kuwa kwa ukaria county-ini Yembu no ende akiathira mabithaa ba borithi beirutaniretie ibo kendo tire ibo chokanirio karia no ende kwina bamwe ba mabithaa ba borithi bambiriretie kuyokia mbuku monto bukonekana kuletie mutaratara yo chokanirio karia county-ini iu kaitene ukau mukaririete wa Chamber of Commerce Mogomate county-ini ya Embu ariuwa ya kwithira thirikari nene na ya county bitithira bikiwatanira ibo kendo chokanirio karia we akaithira aitongeria maandamano ya marito mwaka kayuko kethire gagikikana. County Commissioner wa kaunti ya Embu niwe Nalia Wanyonyi niugite ugitiri no thiete nthi na gikiro kinene thiini wa kaunti ya Embu guku mavitha amwe makiremagwa ni wira wao varia matonyererete ungania wa mavaki ni urauga rimwe ni maremagwa kugwata ekinae amwe kuona matumagira vikiviki na thigari magatumira ngari. Tukiwa kamati ya usalama tunakubaliana na mambo mengine ambayo yamefanyika hapa kwamba tutakuwa na usalama dhabiti hasa wakati wa usiku. Tuongelea mambo ya maafisa wa polisi labda kwenda katika baa ili kuchukua nini? Hayo maneno tumesikia na tumewahadharisha kwamba hiyo sio kazi yao. Changamoto la hao wanatumia pikipiki, tunaona wanaingia vichochoroni na sisi tunatumia gari na hapo mahali labda barabara haipitiki, so kule vichochoroni inatupatia changamoto. Je, maafisa wetu wanaingia kule namna gani? Nwate wanakore uguo ni urauga ni mareka wa uria mavota niguo kugwata ekinae awe na ndawa cia kulevya niguo makore magiocero makinya mavio makiwatho guku akioragia andu onthe kuvesana rivoti ya aria mesini ekinae niguo kuvothiria thigari wira. Afisa wa polisi wameshirikiana, tuko na kitengo ambacho kimeundwa Mal Agency na ile Mal Agency team inafanya kazi vizuri, na kwanza ningependa kusema ya kwamba tuko na watu ambao wameshikwa. Napenda kusema ya kwamba wananchi wawe mstari wa mbele kutupatia habari kwa sababu hawa walifu wanakaa miongoni mwetu. Ino ni wavaria mwenegete wa vuri biashara thini wa kaunti ino niwe Mogomate arauga ni maukora magitiga kuriva ugoti wa kurogitiri ti ukorwa ukimarirwa. Thirikari etekere ati ni agirwo ni gwikira street lights, thirikari etekere kwagirwo kwa kwina borithi aria metagwa akuthiururuka utuku ni kenda by the end of the day. If this persists, okorwe undio turathie kuga ndurekeka, mimi nitaparalyze malipo yote ya county ili tusikizwe. If they cannot give us services, then why pay? Tunalipa license ya nini? Tunalipa parking ya nini? Tunalipa, why are we paying? So
Sisi tunataka kuona tukipata services. Otherwise, we don't want a confrontation with the government, but I will just do a simple letter to my people and tell them we are not paying until we have agreed on services. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbeta Warita Mwaniki wa Musiri. Kathochi mwanya muno kiwerita Mwaniki na kiwe mutegeri kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia Weru thaa mwanja tunikanya kunogo kanini ituchokirete na ndeto nkuluki ugeta kuraya. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports, all in one place. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganirwo ikurigitwo ndagitari utegucetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenchia motwaja gairo bitego tutethia neke hai tokoraga ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins
ituigitwe kiriro kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithitwe na teknolojia ya kinande na itogutigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twina irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Waindia na uguri ureteri ni Wire FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Kathochie mwanya no tuba kwethira wetete mbere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja atwithire tugiukuma biasharene na randuka ya Chandarana Food Plus branch ya Meru Erori county ya Meru egekira Meru wira ni ati bakethira bakiritaniria kiekira bakwenderia mu Meru. 2, 1, and let's go. Wow, and Chandarana Supermarket, we are now officially open. Hi everyone, I'm Ashwina Solanki from Chandarana Food Plus. Meru, we have arrived now. We are now open at Villa Vista Mall. We bring you fresh groceries, great value and new shopping experience for Meru. No more long trips, everything you need is right here in Kaga. Come and shop with us, experience the vibe. My name is Wati, na karibu Villa Vista. Today we have opened Chandarana Food Plus supermarket na tungekuahidi ukuje uone. We have offers at 40% between today and the 10th of May. Please come through and visit with us. Onbeta Ken naibai MC Okenje tugerua reka tuirire tue kwethera twina supermarket ya Chandarana kana Food Plus Meru County Villa Vista Mall da eri na Kemu University na ene mall etithira ina jam no to nara town teta sababu weta town renge ikuthiriria manto yaku kwe awa tonya muchie Amero bwinde mugeni mbetawari jina kinya the mini wa gospel na aru agatugwiretwe turiaza Amero banda ngongo chonde tuwaletiri supermarket egoto Chandarana. My names are Rose Swaka, working with Chandarana Food Plus in the MIT, in the operations team. As Chandarana Fraternity, we are glad to be here at Meru, Kaaga. For the people of Meru, you're most welcome to the home of variety, quality, and good shopping experience. I am Godfrey Alubala from Chandarana Supermarket, and we are happy to have opened here at Meru for the Meru people. We are bringing variety near to your doorsteps, and this is a place to be as we move on. Waindia na uguri ureteri ni Wire FM
96.4 rumuri rwa Ameru. Iboya mutegere Weru TV no tuba kuona kanya gakwatana bado kintheto chietu chia Weru thamwanje tukierwa renga kuendera kaita kea onveto awini wa Kengero. Eje ni Weru TV.